kinong yang lambat ki dukot jong ka Jaintia National Council JNC minta ka singi ka apsal tu rekolaling kor ajar pasal kila pensong bat penchai pat ba ya ki santali ki man ki ba ka seng ka dawa ki ba ya dei bat ka save Jaintia mission ya ka jingalang na pelong hayo sas niang West Jaintia Hills District ki santali ki man ki badan hakani ka save Jaintia mission ki ba ka seng kadawa kilong man pen klanya ka JJDC wan pen rung ya ka khtin Jaintia ka State Language Act jong ka jala ban shna hikiplai si ha ka bayadei bat ka thung kam thung jam ha ki kar khana dobilan ban pen bet nyo yo pot usam jong ki shnang ha Jaintia ki badan ha khapur bat ka jala Assam da ka ba pen shong nongrim na ka pre 1951 Jaintia Hills map bat ban shna no da ka small scale coal mining policy na lor kini kimat kinong yalam ka seng kila kran bat pen sngoru sa kiwe kimat kibayadei bat ban penne pensa yakiriti ki distur kibala ai jingkran ki kenthop u president ka JNC uba sambor mi lingdo u vice president uba nang jandakar u secretary arts and culture JNC uba mehi rambai bat kiwe habo im ke JHADC im ke Jatbru nete daw am kamu pengklani ya kini ke Jaintia Hills Autonomous District Council ke yang i kenang woyo klan ke Jatbru ke yang i kenang woyo im ke menret ke paten ke yang i ha kipor kiwa mencua kinang ilam ki yang i ki MDC ki yang i hepor wadang emi hakata ke United Khasi and Jaintia Autonomous Council biyo jengai ki i am kami kam kinong Jaintia wo yo no ya kata ke Jaintia Hill Autonomous District Council hagi tu ki por de lagi da kisnem da thogi chedo chau Prime Minister yang kari India da thogi chedo chau President yang kari India hewa ke sarkar India da thumba ya kawi ke community kawi ke survey committee kawti benya ya ke jingman jinglong yang i kinong chong chnong yang kari Jaintia ki penar ki war ki khenriam ki bhoy ha gani ke committee khabariti benya ge da chemgi wo i kam kinong Jaintia emi ya keriti ke dustur emi le ya kate karkom im ko per na kiwitiwan ki Jatbru nete daw ke sarkar India das yang kam ga lamba ke constitution yang kari India ke wati bikam ke 6th schedule de ena ga i ya ke Jaintia Hills Autonomous District Council wo pai kerpang do ya gani kari Jaintia ke wamaya ke yang i ke kamram hi yang ke JHADC to wo penne pensa ya kariti ke dustur ya ka kayi ke paten tri muluk ke yang i ya ka kendau ke siap ke yang i na kuau kelam ini ke wi kemat ke wakongsan ke teto ke dustur ke yang i tibi wa i kam ki kon yang ke beri hunya trep lene kam kita ki khasi ki Jaintia emi ya ke dustur ke wakarpang hewa ke perthai tibi ke yang ini ke dustur ke yang i dewa i ejaji chakabe ke yang i hendak ke wasnausi wahandon ne ke sengi wa ke JHADC wampu em ya kata kaan ke kendon wa penne upensa uyeda ya kani ke dustur ke yang i sausi hagini ke sengi ke wakani DM kita kisen ki wati bikam kata ke senjuk rempai thamai ke SRP ke wada percang perso tho baklayo padba da percang upan tho priaya ke ri wa ke Jatbru ke yang i dewa percanggi pengkelaya ke dustur ke yang i kata to wo chim jai na chau chim rang lene chau pa kenma wa oleh pi haka jingat lene hakar kom in ke yang i dikasih ki Jaintia lade ejaji chau pa yang i dafta ga ya kata ke nongrim yang ke Jatbru ke yang i ke Jatbru ke yang i lene kata ke bri hunya trap de yenga haki leteli ki nongrim katip pro katip plai katip kur katip kha ka kamai ya ka hok lede i pangkalaya ka dustur ka yang i klempet kini ki arteli ka nongrim yang ka Jatbru ka yang i daw chakta gi kateto katip pro katip plai katip kur katip kha neba mande jadi
Chau pau yang i wam tim de iya kita ki kha ki man ki yang i ya kita ki kur ki jat ki yang i dau poi kata ka chong sang ka chong kha sang hai tai por dok ta go ya kata ka tip bru ka tip lai ne bha wat ka jing kai ka kam i kam tam kenyam korukom nado kenyam kristan nado kenyam tenre ki yang i la hikai ki i wata hoi u chong kha sang i ne tai dau Lada i pangkalaya ka dustur ko yang i dapoi chopot mukta ko yang kanang rim yang kajat bru ko yang i ya kata katip bru katip belai ya kata katip kur katip kha dan kejingong wanai dau wabon na ki prado ki prasnam ki yang i kamtam chasor cheta chakleret chajwai ki wadayo chongkha wa ki khla jai ki kinthai ki yang i nei tai dau am kamai jai chupai yang ye pundo jai ya kani ka chongkha khla Nawa kani to ka jing mut jing berkat ka wabakla neba ka chong khak le wamem mi ga do na ki kin thai han em le ki chinrang ki wa chong khak le ka mut do ra niu chinrang yang i u ka siu jan tia yang i chong khau wa ka dekhar ka bangali ka nepali kam nu usnya wala na kani ka bru ka wan nabar u chim ya ka jat ki yang i ne dai dau hawa kalami ya kariti ka dustur i wamem mudi u kalam chimet ya unu unong chong chong yang kani ka jilla ka yang i lene ya kanu kalang yung kalang sep henda iya wa kalami ka dustur ka yang i iklami ne benta ka jai bro ne bha ya kani ka dustur lengma kani ka dustur de timit ya i kam kita ki jai bro hawang ya ka kten nang we ka matrilinear system lene kita ki jai bro ki we jai chakabe lene i dona i ya kani ka dustur ka yang i kanmo khamtam kama po jantia ke yang i wonto do ki penar ki wasa ki war ki boy lene ki maram amle kita ki biate ki mar ki wasa hapo kani ke ri jantia ke yang i kini ejat ki chau pau yang ki lede i le ye boteneng ye ka dustur kawala kita ki bro ki wanabar kawala ki khal ki parang kunno wang i pi wa i kam ka jat bro wam am de kata ka jin timit ka wakar pang ka yang i nei te dau na wang i pi Lada pai chau klawat yang kari jantia yang i wok yang nang ba chemi beto ka be yang o to ka rimai nang ba chemi beto ka ni ke jing ejat ke yang i to ko wadana paten la paten nado ki warin ki wajah ki kulong ki kuma ki yang i ki dari de sendong i ya kani ka dustur ko yang i handre ka kamram ko wakata to ka paten ka yang i ka yang nga ka yang pi wo penna pensa ya kani ka dustur ko yang i knang wo ki paten ki wadawan yo gi utip ya kani ka dustur ko yang i snau kumeni wi emi ya kata ka Jantia Hills Autonomous District Council ka tauchnaan ko penna pensa ya kani ka dustur ko yang i hanai ka mo oi pin ne snau si wa don ne ka singi pam kam kita ki an